Tego jitukufu zeto saza hatu za leo ngari kusudiao emhu wa hedaula kwezi raisi wa hedaula al-Imamu al-Ghazali Uthman hafadhahullah. wanadamu ikao ribakisha Tanzania nane serikali yao haujimlifu wanadamu ikao ribakisha Tanzania hama hutajifu ya ujohanza rejei harmaye daula ya Komori ngari huombao urumie imani urangalie hamu wa imani bagar tabi hao na zitabu riziwa nao titabu za ulala hau za ulambahenu hauka wananyasi warisaidi yao bahanu wa ulala na mbahindu ya hula shango ujua zitabu za wandikao waransi wa wana wasa waransi wa ndaume wasa waransi wa nduwashe ngari juhundao harumayensi ya Tanzania ngari shukuri yao haku ze jitihadi mafanya hata wananyasi wa waswili harumayensi ya Komori hauka wananyasi wa waswili harumaye Komori wala wazima harumasi lafungu harumasi abonga sinatoa maya ukana nana sirabaki ngabjo waswili hamuda utoa hule insha Allah abonge ngariwambao kwezi bwana rais wa hedaula urangalie hamu wa imani wangalie wazaze walobanu no wababa nani wana watiti walobanu ikao jimlifu wa hawa walobanu awe majority hao riransi wa ani harumaye lisi ya hawa ikao wakaurengwa majamarar na mengomitsana majamarar na mengomitsana ya rengwa ribakisha mengoshenda na shenda harumaye sali hiyo haina mrikao ngomono ne papier alonyobani inude papier ikao habima ye temperature ya hene ma docteur wakao hanso wa quarantaine o wandu wao ribakisha mengoshenda na shenda rireje haruma zelote yenswabili ambassadeur hatu hafanya apeli ya ukahene mriabaki ya tuji ya registre nendo balozini yende yanzihe rihuru taarifa amjojoza bano batendo balozini yemfundaru rihuru kana o wandu ya wasajili wonsi wao 201 personnes abonge ngari shanga yao kana ngabo maneno baishi yanzianu kakabati wandu hunu abonge ngari honesa ukangabo wandu rawazaza haho rawa baba haho rawa na wajuhu wa haho wao banu wahutajio omsaada wa haho riwasili harma daula ya Komori hamuda utoa hade abonge kwezi bana rais nane serikali yao jumla na mrangalie hazito jema monekana garitabi hao ne mahutajifu ya hatu dokana rirejei harma ya Komori angalio wanwalo wansi pia kartina hutajifu mwinji isodo ukana rirejeziwa harmansi ya hatu haukana rikoso ndogozi inji rowana rowanduwashe owasa rowanduwaume na hato wajuhu bango no akamakoko ngao bani ngabo ndongozabishi haukana warukwa chujia nziha na mjuekana ekasu alhamadi lodi jiri yokana wanduwa jabanu hene mruhaja handongo ani specially gabwaja matibabu gabwaja biashara abango wandu wao kwa jaju wa wajanzia wakati mzima hakahene mrikao etretima yahe kejaka ya hisa kaja autorize wani doctor rienzahe yabokaja jojo jibeha ho balozini sha wakati hunu o winji si wonsi bahata jana fumraru sikoba lozini ngabo wandu wakajanzi hajana hakawa hondo autorization ya madoktor ya ukana kwa jojo wahenza wabasi abonge ngariwombao kwezi bana rais ne serikali yao mrangalie hazito jema uoneze wajihi babuka ili rufunvu zima ani harma mararu ya hawa mkao ngasirunu abonge narangaliwa hazito jema insha Allah mrirejeze harmensi hatu banga sina tomanjema ukaze ndongo hizo ngojo zifanya hakawe mrulo na imani nensia hao abongo wandu wanu ngojo risaidia he imani hao ne dhamana ikao kuirawa haka wende dhamana wa hatu re wanzo re tuhanza cheze dhamana zinu ndizo za hao na kabati mrujo shinda ya ritowe usayabo kati neyezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nane imani ya hao ya ukana wanu maraya wa hangu ikawa hamande maraya wa hangu wasawasuli banu na wanu wajao ngela dhimuo wa wasuli harumayensi hamadu waranyao wajewangarie ze famili zao abonge wanu wani wakili nitekeleze maneno yayo kaza ndongoza zamba banu ziwajibia zimjibiani yonde tawfiki ya Mwenyezi Mungu kati koso uonda miwami izoti ndizo namba nambe sha aboti koso ulime titeresa abonge ngamjota msamaha kasa bandongo ikaoke jamjibiani
ilodeza ndongo ikao rikusudia rimtekelezenizo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pronto.